Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas, anapaulwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Adda ka di sakit ni Stella, Lisa? Awan ka no, Manong, nga maawata ka depresyon. Anya, Sipod nagsubli kayo dita syudad. Nang rugi mo tan nga awan gaganay gayan na. Aging nga awan ganas na amangan. Lisa, pangasim. Ibagam adi na baybay antisalon at na. Apay, Manong. Agda nagkakadimot lakan kwa na. Wen, agda nagakunay kan kwa na. Iso apangasim. Tay bagam adi na baybay antisalon at na. Saan pa yun asimsimrag iti trabaho na? Kat adalatan ikisalit na. Lisa, Amang ano anya ti mapasamak kan kwa na, Manong. sige. Agyamanak iti daytang impakaamom, Lisa. Bye. Basol ko daytoy anapasamak kin Stella. Amok anasaktan iti husto. Ibagam ken ni Sir, ti maipapan ken ni Estela. Sakbay amaangay ti kalay sayo ken ni Carla. Lito, No di mo maiturod nga ibaga, siya kun ti mangibaga. saan? Siyakon. No kasta nga rod, ibagamon, itata na sa papay. Pampanunutak ti mabalin nga aramidan ni Carla. Awan mabalin na, tasaan mo mat ngay ayatan. Lito, basol ko daytoy ang mapaspasamak. Talaga abasol mo Imbagak kan ka idi, adi mo tutupan ni Carla. Ngam, inaramid mo latta. Isu aday ta, na in love iti hustukan ka ni Carla. Ta ipagarup na, ngay ayatam mat. Ngam awan tinarik na na apanagayat ko ken kuhana. Gapo tadyak kabaalan nga ipaahiday ta. Agkuyog kami man. Ngam agpatinggala dita. Isu nga itata na sa papay, kasaritam idan nga agama. Ibagam ti pudno ariknam. Roman, agdan tay wedding gown ko. Kastamot na ti aramatam iton agkanlay sata. Amok, saan nak nga ay ayatan, Roman? Ngam ipasigurado kan ka. Ang masursuro nagtumatlaang nga ayatan. Ngamin, aramidag ti amin apakaragsakam. Ipaay ko amin akasapulam. Carla, pakawanan nak. Ngam saan amatuloy ti kalay sata? Anya? Ne, abay akasta ti sawam. Idin tawan matparikot iti gastos. Tani papati gastos. Saan ka nga ay ayatan? Roman, imbagak matenkan ka nga okay laang. Tamo ka masursuro naktong nga ayatan. Iti ka ano man. Saan kanto ang masursuro nga ayatan, Carla? Gapot may sala babae iti ay ayatek. Awan sa bali. No din ni Estela. Roman. Saan ka nga ay ayatan, Carla? Inawagan nak ni Carla, Roman. Agsangsangit ang makisarsarita iti cellphone. Sir, Anya ka dite parekot. sana matuloy ti kalay sami, sir. Gapotasan ko nga ay ayatan ni Carla. Pasensya kayon, sir. Anya? Pakawanan da ko ma. Ngam saan ko nga inaram ni Carla. Nakisin ni nga daklakan ko na. Impagpagapok kada kayo abos ko. Gapo kada kayo.
nakaadalak. Kat naadaanak itinatalgad at trabaho. Diyak kaya tapaayan ti anyaman akid daw yo kanyak. Kas pa nagsubad ko iti utang anay imbag anakam. Sir. Ngamti pa nang ikalay sa ni Carla. Diyak kabaalan. Anya. Roman. Anya kaninday tangay naramid mo. Pakawanan da ko ma. Sir. Carla, iha. Saanan amatuloy iti kalay sayo kan ni Roman. Kinasarita na kan maipapan iti dayta. Sana mabalin, Papa. Diyak kabailan. Iha. Si kaamot la ti kaasi. No agkalay sa kayo. Adi na kamatay ayatan. Papa. Saan amatuloy ti kalay sayo, iha? Lading itak. Ngumjak itulog. Nga agkalay sa kayo. Asikalaeng ti agay ayat. Sir, ag-resign akon. Adto iti resignation letter ko. Anya. Nasaysayat nga agsubli ako ni J. lugar mi, sir. Katagyaman ak iti amin akin na bagyo. Saan anas ken nga ag-resign ka, Roman? Anya nga ron ti mabalhin. No saan mo nga ikalay sa ti anak ko? Tadi mo mat nga ron ay ayatan. Sir, Roman, saan anas ken nga ag-resign ka? Agtrabaho ka lata dito'y opisina. Katap no awanan ti parikot. Pumanaw ka lang nga ijay balay. Agnaad ka iti apartment. Iti kasta, di nakakanayon ang makita ni Carla. Adto'y ti linutok nga arroz kaldo, manang Estela. Naimas day ta. Adto'y mo ti prutas. Mangan ka, tapno pumigsa ka. Agyamanak, Lisa. Ngam saan ko ang makandag ita? Kanagtulak ta inton mabisinak. Ha? Ni Manong Roman, ag video call. Sige. Sungbatam, Lisa. Ngam pangaasim, tarumwar ka. Addan ni Lisa ijerwar. Kawid video nan ni Roman. Nasaya ati biyag itan ni Roman. Ba nag-adyak maipaikan ko na dayta. Husto ko man, anak ko. Ag-move on kan. Saanin aday tati panunutam pay. Ti aramidam ita kat urnosam ti bagim. Sumrekakit din iti trabaho. Ay naimbaglaengan taman nakaawat ti manager yaw. Iso amaawatan na ka. Kat sumrekan tulat ta ka noon nakasagana kan. Nanang. Ay naanak ko aya. Di mo dadaelan ti bagim gapuken ni Roman. Pangaasim. Ikarigatam ti ag-move on. Ay, agpapigsa ka kitday. Agtrabaho ka na imbag. Agurnong ka. Tagbakasyon taman mat. Mapanta ko maijay laon yon. Wano, ijay Palawan. Wano, sa dino pa'y alugar. Intamot agpalailang iti baybay. Saan, nanang? Ay, Estela, pangaasim. Agpapigsa kakit day. sige Lisa, gumatang ka iti prutas para kini Estela. Kandad dumapay akasapulan na. Pauitan ka iti kwarta. O sige, Manong. Agdanagakin ko na. Sikat ti kasapulan na, Manong. Awanan sa balipay. No agsubli ka kan kuana. Sigurado nga agsubli matigaganay gayan na. Lisa, Alang nga rod, Manong. Kastapay, ay wanam ti salon at mulita, sige ading ko.
Bye, Manong. Bye. Makonsensya iti mapaspasamak ita kini Stella. Basol ko da ito eh. Sir, naskan nga agawid ak iti lugar mi. Emergency. Amo kun no apay. Impaka mo kanyak ni Lito. Gapuday ta iti kaayan ayat mo. Saan ka di? Wen, sir. Ang mga noan niya ti mapasamak kan kuana. Gapo kanyak. Basol ko da ito, sir. Iso nga agawid ak pailayang. Taurnosak da ito eh. Sige, awan parikot iti dayta. Saan ko nga ipilit ni Carla kan ka, Roman? Tadyak kayat nga agliday to ti anak ko iti Udina. Isuan na wayakan amang sumli iti kaayan ayat mo. Agyaman ak, sir. Agpakada akon, Carla. Pakawanan na ko, ma. Roman, ay ayatan ka. Agyaman ak iti dayta panagayat, Carla. Ngamsan asyak tinaikari para kan ka. Saan? Di na ko mapanawan. Ulit at kitaw iti pamakawan. Saan? Di nakpanawan, Roman. Ay ayatan ka. Parbangon pa'y laang. Ngam imay ka. Apay. Di magasakla dito'y dagos mo, tapno agpakada. Agawid ak pailang iti lugar tayo. Nas ka na makasaritak na estayla. Ang mga nudakas matkit diti pagbanagan na. Sige. Kasano ti kotsing os usaram? Isublim ka di kan ni boss? Di naawatan. Sa bagay, tintinagamat iti binulan. Iswa talaga ako kwamon day di alugan. Alang rod, agan-anad ka iti panagmanehom, Roman. Sige, Lito. Katagyaman ak iti tulong mo kanyak. Sikatin ang ibaga iti kinapod na. May papankada kami kini Stella. Nagdamag kanyak. Isong ay bagak. Ala, ingkan. Kanagan-anad ka iti panagbiyahem. Dorocha, siya kung tinangyag iti linuto ni Lisa si Daan para kada kayo kini Stella. Ay, agyaman na, kasebyo. Sumarunon tulangan ni Lisa. Tanapan gimatang iti prutas para kini Stella. Ay, agyaman na kada kayo. Ay, jakman ammo, iti anak ko. Tanaka po, puklatan iti silid na. Ay, may saabulan ang nakasta. Maawatak tirik nana. Ang mala, sapay lakumata makailiw-liwagay. Adto'y manang, ingatahan ka iti prutas. Mangan ka kumaa. Naggastos ka pala, Lisa. Saan ko amakan dagita? Gaputawan ganas ko amangan. Saan amabalin? Nasken amangan ka iti ado. O sige, mabiit laeng ha. Mang islaysak iti naloom amanggat amangan ka. Lisa. Sa anak nga agawid, aging gaamangan ka, manang. Ha? Aday da! Adalugan ang nagsardang iti batog. Adda ni Manong Roman! Isulakit di dayta! Anya? Roman. Pakawanan na, Stella. Pakawanan na. Saan ko man napasamak ti kastoy kan ka? Nung di po kanyak. Apa yan nagsubli ka? Saan ka di nga kalay sa kayon ka ni Carla? Ano? Nalbas ka din di kalay sa'yo? Saan kami nagkalay sa kini Carla? Gapo tadyak imandugot. Kat naadaman ni kalaysak. Awan sa bali, no disi ka, Estela. Roman. Agkalaysatan, Estela. Ikalaysakan iti kabiitan na panawan. Roman. Huston ti panaglidliday mo. Tada akong dito'y sibay mo, Estela.
Nakita man niya tar aramiden da kiti dua? Anya. Si Ripak ida. Ay. Ha? Di ka man si Biyaw. Anya si Ripan. Bay amla ida ngagsarita. Ay, una yan. Ay, anya ti kinatawaam. Siya ka day. Saan? Naragsakak laeng. Ngamin, isudamot laeng ti agkatuluyan. Sigurado ka. Wen, sigurado ak. Kalaysan ti sumaruno dita. Abalayan Dorocha. Abalayan adagaws. Una, iso nga abalayan kung namitin kanyak. Papa, diyan ka ba ilanda ito ay? Awanan ni Roman. Nalabit na nakadano na ni Jelugarda. Gusto niha. Sumardang ka iti panagsangsangit mo. Aklunam lang ang di kinapuno. Asaan na kang ay ayatan ni Roman. Papa. Kanadamad basol mo, iha. Taam mo adi na kay ayatan ni Roman. Ngam nagtuloy ka matlapta iti panakiayan ayat mo kankwana. Papa, ay ayatenak ni Roman. Kasano ang mapanaknakam nga ay ayatan na ka? Nariknam ka di? Nga ay ayatan na ka? Wano? Ipapanmulatan nga ay ayatan na ka. Papa. Ay, agtupakan ka no ipilit mo nga aramidan timadi. Roman, Barok. Agyamanak ta nagsubli ka. No saan ka ang nagsublay? Diyak lamon no anya ti mapasamak kan ni Estela. Kat no di na kayat ti agpakita iti doktor. Nana, Kunana nga awan ka no sakit na. Kan numabalin kat dinan kayat timangan. Numangan man, timtiman na laeng timakan. pakawanandak, Nana. Basol ko na apay. Kunak no kabailan na amapukaw ka itibiyag na. Agam saan mo't gayam. Taipatay na mo't. Ikarik, Nana. Saan ko na panawan ni Estela? Gaputa ikalay sakon. Kamaudyanan na. Nagkalaysa kayo mutlaangan, Manang Roman, Manang Estela. Naragsakak para kada kayaw, anak kaw. Agyaman kami, Tatang Sebio, Lisa. Ay na, sapay kumatag na nayon tiragsakyaw. Agyaman kami, Nanang Dorocha. Sapay kuma, tamagustuhan yu ti regalo kada kayo. San nga importante kanya ti regalo, Lito? No di kat ti kaadam iti daytoy akalay sami. Agyaman kami, Lito. Nalpasan ti kalay sa ta, Estela. Ipag-arup ko na ni Carla tinaikarya para kan ka. Ngem sikati ay ayatak. Sikati ang kalaysak. Iso adata ti na ikari iti tunggal maysa. Roman, Sikati ay ayatak, Estela. Kat ayatan, kan ipatag kay ti agnanayon. ayatan, kan ipatid kamat iti agnanayon. Roman. Mangbukal ta iti pamilya na ragsak. Nga uray simple laeng ti adda apa nagbiag. Ditan gagayam, tinaggibusan ti seryeta yu ita alawas, anapauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat, kan iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti
iti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.